Владимир Денисович Лонгинов тыһынча 919 сыллааққа баяғантай улуғын тандатыгар әлбәқ оғылақ ғылға бәхи соғынан төрәбіті. Алын кластарға бәрияға, түйләққа, дөпсүңге вереммите, кәлін жакускага көһөн осколаны онны бітер біті. Тыйынча 939 сыллааққа социальный харалты бухгалтерин идетін бағылан, Томпо районугар государственный страхование инспекциятыгар бухгалтеринан балтарасыл үлеләбіті. Тыынча 901 сыллааққа Жакускай военкоматынан фронға ыңырылан, краснознаменной Суворов онна Богдан Хмельницкай орденнардақ 206 стрелковой дивизияға, Кутузов орденнақ Плаштенскай хетті хүсірбе 2 полкатыгар сулус балабыта, Воронеж корат анныгар кыргыхыга кыттыны ылбыта. Сумскай, Курскай областыры басқолағыңа төтті бағары сылжыбыта. Тыынча 904 сыл балаған 15 күнін түйінігер старший лейтенант Савченко бастықы ротатын составыгар маңнайгынан Днепр өрүйі төрағыны сағалабыта. Бастықы батальон хорсунлuk кимен кирен кини кеннеттен полк атын сәдейлері Днепр төрағынларыгар кыағы бербіті. Табарыс Лонгинов өстөөх аспыт кута уотун ортотунан сатабыллах хорсун быхытынан Днепры торур средстваны білімнен станковай пулеметын илже турабыта. Онна саталлахтык маскировкалынан көстүбекке өстөөхқа чугахабыта, уоту ахар позицияны булан бәйтін пулеметынан өстөөхқа суғарылах уоту аспыта. Бәйтін пулеметын уотунан хаққалан дивизия стрелковай подразделениялара Днепр өрүхү сүтүгө соқ торуларын қатшыйбыта. Уонна онтон салгы Днепр өрүс арга берегер плацдармы былжанылан онно бөгөр götүммүтем. Плацдарм иһин хорсумнук серилеспит Владимир Денисович Лонгиновка Советский Союз героин аты эңереллибите. 1904 сыл сетинни ванагыс күнүгер Владимир Денисович Украинаны босхолур иһин кыргыһыга хорсумнук серилеһе сылжан. Черкасская область Каневской районын Пшеничники деревня анныгар геройду охтубута.